Assalamualaikum, Abang Mampo atau Nya Babe dan seluruh penggemar Betawi jadul. Jangan lupa subrek ya. Kita tungguin ini, buruan dah. Si Penjol kemana ya? Sepi amat ya. Pada kemana ini bocah? Aduh, si Bagol sama si Penjol kemana ya? Gua kalau sepi kayak gini jadi mikirin si Deglek kan ini. Aduh. Aduh, kasihan juga ya si Deglek. Aduh, bocah pada kemana ya? Aduh, jadi ngantuk gua. Deglek.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Glek. Maafin gue, Glek. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Si Glek. Duh, mana si Glek ya? Udah ketemu sama si Glek. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Glek. Maafin gua, Glek. Ini semua gara-gara gua, Glek. Mana mau lebaran, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Glek. Ya Allah. Ya Allah, Glek. Maafin gue ya, Glek. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Maafin gue, Glek. Ya Allah. Glek, maafin gue, Glek. Hehehe